secretary pon mai he phuke hai la pen dak Kin Thong Constituency Committee along asongja poduan la penilitum Central Committee pen bangrabra General Secretary ke hai rong phalsa ho bothat langso LA along Ovekimi achun bang ke hai be sang ho la pen ilitum inglong aso phan na ching hondun na ma thadun ha Meghalaya pen dak ilitum apartment ke bang alang li long aning lo thang da be ilitum aphan nangai kom nang ji ilitum ke so tum reng rap rap nang ji ching thu rap rap nang ni pu na ching hondun hat Meghalaya pen dak kan at ya ta se ta iksi rang no alang ni mong sal ko la pen dak na te tong dun ilitum khasi asong ja la pen arong sa atum do anaphan ta to ka be pin na te tong do anaphan sta be all party hills leaders conference I hinten na ti mo phan Cardom la pen khoble no na kana ta no ni ringi to batli ta na ni jo mo na Karbi la pen khasi atum ke la ke jirpo jirpi kali Karbi pen khasi atum ke la ke korpe muti te ong ba di Karbi berarti kasi kedai ki super long supera kam don generation nado mensua nado hentai hentai nasi dak ka aceng siala bangke Karbi anglong ahem pu la komat lo lai tum chini ka phanang la te ong kabaneng kong ngedei bantip ki kita kakam ke ba ngidai bantip ma Karbi anglong ahem pu komat lo la kachini ne potsi dak Karbi anglong ardo dak kedoan akhi adapta dak ke hong penta bang na chi putun jam lo te ni ki pai ba na ka dau pangim tip nado mensua la sha yalam bakla wat kini kinong sensiar ro kim tip ke ba sensiar po Karbi anglong kapaya di berkani ka ain kum tala wan yu rip no da ki we par ki jai benrew ma lasi non itum theklong lo Karbi anglong autonomous council along elected members ta non tribal bang thom to kok lo te non menta ma te pila te bi te long hapo Karbi anglong nakadaw ba kim tip ya kataka an te wat kini ki non tribal ki par ki jai ben ro kila yo ban tep ka but kila ban yele ka election te menta kila don laingut ki MDC wat hapo ka district council ro Lason non tribal atum phan adin ke pekpom ke komar atum lo la ke kaita national party la BJP Congress la tum si rason ang claim bom ditida te mano ba ai lat ya kini nakadaw ba kini ki nong yalam jungi kim tip kumta ki la ai lat kini ki central party mo kini ki kum ki BJP kum ki Congress but kibi te mano ba ai lat de nakadaw ba ka jing kum tip ya ka ante kini ki party ki la ai lat bansen sharlang hapo ka district council jong Karbi anglong Lason la tum claim de titi non tribal atum phanda dim pekpon de titi la tum ke athema la tum ke Karbi anglong ahem hukumat lo la so a party tum chini ne nakadaw ba kim tip iya kini ki weper ki jai ben riu ki bomdon hot hapo ka sikchidil bakin thit ki jaka puta kinwan syong long ki sha nakadaw ba kim tip kabaya di patani ka sikchidil te ki ai lat ban syong bansa ki wi pat ki jai ben riu six schedule along ke puno that paragraph 20 ingdeng ing koyalong puno la ke tribal area pusi puno te hapo ka sikchidil la to shai ha ka hapo ka paragraph arpo la to shai ba hapo ka district council ki de ban syong bansa tangki tribal tangki riulum ante tribal area purutang te non ke koson si inglong arat atum
1951 aho tribal population 96% do seta non 2011 aho ke lake only 55% gatla Te nado 1951 nado senam 19 how much tribal people 96%. 96 haduk kendai pun reu persen kidon ma hendrai menta non ke Non ke 55. non ke 55 te menta sastang salposan persen telabun kiwe pat salposan persen kila one no kiwe pat kijai benreu te asutu ang La son nang ke mandet ke lake athema itum Karbi Anglong arlo inglong aso tumsi ahem pu la puthip theke da polo balai kawan jagum ne namar kene hapo ka district council jong ki Karbi Anglong ki klemper trai kam ya ka ta ka kherdot ka bahindru gumta long kim tip la shu wanra ne la shano ya kita kiwe pan kita ibendru bancong bansalang lasi non ilitum ke klem nangi ke ilitum ka chathan nangi ke ilitum ka chingwai nangi ke Karbi Anglong ahem pu ke lake inglong aso atum henluk kulani je tip nang lai apangsi bangke ka ka bengitai ban tip hapo ka ni ka siksidil ngi dei ban tip ba ki try molok ki try jaka ki dei ban long mana dei mangi hapo ka district council jong ka Karbi Anglong ngi dei ban long mangi ki tribal baru ki tribal community la inglong asuan ma sorry dia la an ba ma dia ngi dei ban don kata ka yuma okay okay lapo chathan bonang de La Karbi Anglong ke inglong aso atum heno ahem pulo puning je tip lo pulo tangte anpar ke ladak Karbi Anglong arlo vote ke jok election ki thur pen ke chenglok longle phelang lapen sakuri lapen kapre da kupima ke do antang pake ini tu ba farman no puitum pare cipu tipun bong parke ke lada ngila laban implement lane lada ngila laban penlong ya katakat kum ka siksedel te baru ki baru ngila long try mangi kum bangi long hakiwe pat ki state ma kiwe pat ki state ki ramba sunong nadu ka senchar kadar haka riti ke dustur nadong sidong ngidon laka jong ka hok kat kum ka riti ke dustur balabu apo ka siksedel apo ka kadot ka bahindro La Karbi Anglong ke lake inglong aso atum heno ahem pu jong si tum ciputir ci punutang te Karbi Anglong nang kacari Karbi Anglong Autonomous Council nang kacari atum ke 6 schedule aron ke chini vek nang ji te ladang ikwa ban long ki try jaka ngide ban sumcho long hapo ka ne ka Karbi Anglong Autonomous District Council ahai metang ipadiok ka state ingin long try muluk try jaka katkum balaben set apo kherdot ka bahindreu 6 schedule aron jong si chini ne punutang te nona son la ke che tum phan inglong aso candidate tum phan si tum vote pa jok bompo election ta pathur bompo itum longle phelang ta gp bompo anke mo armisi ke ili tum ke pilo amohata pulo ke di population ke achiti manta avelo pulo ke di avelo pulo tang de people lake athema ili tum dake chingpu ang apodo hong badana pilu toy apodo laso 6 schedule walambang itum cipang tang te da apodo lage te ladang im sautu ka taka sectional menero ngalabatai ka porbang akranga ladang im itu ka taka sectional mo sectional ka dika power ka balai kerpang yangi ladang itu ya kata ka bor ka power jong ka district council te nginyo nadong sedang nginyo ya kata ka hok ka pangidai ben yok ikun dijai ben riu jong ka riulum non het jong itum ke theglong kopilo Karbi Anglong Autonomous Council pen haladak sakuri apos paklang no kwan no proxy ke brapo 75 apos pen itum kelong ton kwan no flivet
te mentang po ke Karbi Anglong po district council ke don hado inyo po san teliki pus andai kibayo pat an namar balai kim don kata ka quota ma reservation lake non la hapreng kata ka nyo pusan ngut kio tang kano tang saungut ong tang saungut so to nam ladang iyo ya kata autonomous state takman ngila ban yo kata ka full kan so to te open shai usar long kenang bangin ladala yo ya kata ka autonomous state takman dakum nom norong in yo 80% ngin yo bengi ki tribal so to Rasi langdam thai litum non. Karbi Anglong ke itum tribal area pusi pulo sitala daga bangke non ke tribal atuma phansi langklo. Tribal atum si dake ardi abedet. Hala teglong lo ke dia mota 75 apo pe itum ke 4 be kelong dun. Hala inglong aso kalidera tuma phansi ardi pimuna hala tuma phansi apawa pimuna. Atrima pipolo bang apo pollution si non ke paong nang ongbom lo. Karbi Anglong kata kemot long apo ka district council mo na ka benta ka hot jong kini ki riulem pek menta apo ka Karbi Anglong mana ba sensiar along no sensiar da kami pat ki jai benro jaina de de ni apo me klia ngimdon uta usorkari kambura ngimdon apo sorkari kambura te hangni parbali kipu kilapan yang kan perkini kibai state general state ane apa nele tumke sarkar kumbara we bima la roma sasya te naila te puke la general state pen ason se mandel hai sarkari kumbara doko ke la tumke la government la council pen scale bola tumke la asam government pen scale la de councilor lo laga one kane ka ki pentri kam biang kane ka secretary ang kane ke sarkari kumbara nimdai ban pre so to nam Lasik Karbi Anglong Autonomous Council arta ke non ke ningkan toxic keta ke choklo 70 years lan arta ke choklo sita me ilitum inglong aso tum si non anta long le apatta ta tum chelong de na baik ka district council jong Karbi Anglong kaladap kanosram ladap niau posnam rai hadu mentaro da bon ki briu jungi kimpat yo ban reisar ya kendau kimpat yo ban long try sita me hala ang tan ben ke bangatum ha ang tan pen ke bangtum inglong aso kalidera tum ke ningkan polen ang donon ningkan ke ang donon hala tum ke tangka mahapen atum long le potan atu chenam pon te baik kibai par ki jai ban reu ke bam dai kim dai ki basang ne ki suwan tang arlai snam rai kala ki yo ban sinai ya ka dolir ka puta bari ki yo ban sinai ya ka dolir ka puta apo ka si sudel kini kim dere ban tit ki jaka bar kim don hok ro ban tit ja ki jaka puta lasi ini tum pini pen kaning je nang ke Karbi Anglong Autonomous Council arlo Karbi Anglong arlo jong si hong pen ke bang ke jige be tum han long le pata pi punutang te hala long le pata ki pi tum han tum insai nang pun ke lasi lada job kini ki party so to nam lada job ta komor ki wat kini ki bla de tir ki jaka puta ke bla de barista ni de ban ot no ile tum pini pen ki punang jige Karbi Anglong la ke tribal area potsi inglong aso tum long ria potsi pini penan parke Karbi Anglong arlo ke vota inglong aso tum si joglong chotnang po election ta thurlong chotnang po long le apata ta itum si long chotnang po sakuria ta itum si long chotnang po kontrek ta itum si long chotnang po la pen pir the da kupima ke doan ke itum si long et nang po pusi itum ni yet nang po pinyar ni pen bangke nado meta ka singi om paro kita ki ka bagi David yo ya ka hop nado ki kam nadong sedong ka bagi David yo ya kata ka hop ki riulum ka ba chong basa hapo kata ka Karbi Anglong hapo ka district Karbi Anglong te lada job kata kamut baro nadong sedong ngin sayo ban sensiar hi nadong sedong berkai ka bagi dei kata ka hop ban yo te ngin sa ban traikam Sita me
Inglong along rialong tribal area long ke tribal atum mate inglong aso tum silong et nangji uke BJP pen Congress atum ke lake claim hai he do atum ke de kila soto nga thai ju bun ba soto nga ngam tanang bha du kataru ne ong ba ki vai ki party national party kim ong ba tang ki riulung ki dei banio ya kata ka jaka puta kila tebi thai ar pusan tare ke chatu che yu kila ong ba baru ke jai benreu ki la ban thit jaka puta po kar piang long rei em hapo ka sik chedel tang ki riulum ki la ban thit ki jaka puta BJP pen Congress atum claim hai he pune ligi puta ma theke la hello athema BJP Congress po tum long ke atum ke ke alama ve latum ke akhe lang le hala tum ke bang jobe bang jok ha Jammu and Kashmir pele bang jok ha Kerala pele bang jok bang jok ta dak wang me bang jok ta dak election ang thudun me bang jok ta me vote nang jok dun me hala tum ka chini ke election thulong nang po election hai nang po power long nang po latum ke sita me akhe reng nangi pukna tum ke chelang le aso party tum ke dalai lei kaneka kongres bari BJP kenom kren sapang jai benreu la ne sapang ka e ka hok jong kini ki sekchidil ki riulum dalai lei kenom kren ndrai ki long kin khot ya kiwi par ki jai benreu barwan song warsa deina latum BJP pen Congress long ke ke alama be dera pot sit latum a meeting long ke itum thegong long kai ta latum a meeting thedung a meeting long ke haladak ke inglong aso tum den le ka chingrum kali latum ke ang tona da kar beng lo lo ke do am se tum ke pang room lapiti te kiwe par ki party kini ki party na po central kim chukren sapang jai benreu deina ki kren baik na kabenta baro ki jai benreu bad hangta ki ladon lang but kim chu perkhat ka eka power ki badon long maki ki yo apo joka district council ne ki klen no ki wanra pinpan ki ve par ki jai benreu seta me APHLC mate all party hills leaders conference atum ke ang tona phan ki le tuke nang dam de a 16 dakar biang long lo inglong aso kalidera tuma phan ki ne tum ke pangrum re dake dak APHLC pen kapang room ke kaita iltum inglong aso tum beta fancy kai kita kapang room athema lake tribal area photo lage lase la non la APHLC ke sorry te ma kane ka seng APHLC ka younger pang na kabenta ka hok jongi ti paiba riulum ki ba chong basa ane po karbi ang long ma te kim kan thop lang ki we par ki jai benreu haki non tribal ma yan ong haki non tribal te tang ki para riulum hi ki la ban song sup te dei ka ba dei ban hok bat kin pen yo ya ka jingkwa jungki long ban pen yo ya ka hok jong kan ka kat kum ka di sikchidel bat kin pen trai kam bat kim ki kwa ban implement biang ya kan ma wala dala adap nyo ko sem kanaro that Karbi Anglong Autonomous Council asom thak halat Chakma Autonomous Council pudo Chakma Autonomous Council atumke chuherlang 2016 alom ningkan suri ni great program atumke la alang tuma voter list an pen ke non tribal adenan ke ingkhan laplut Chakma Autonomous Council tu te kumbalong hane po ka district council po Karbi Anglong te apo Chakma district council kitang long tang hajar khandriu rai kilawat ludno ya kini ki voter list kiwai par ki non tribal kilawat ludno te ni ki apo Karbi Anglong autonomous district council since 1950 or 51 ma te anon anta ing than hado mentarom palareban or ma te menta kini da job kini tak man ngin sa or back but hakane ka MDC ka ban sawan September next year no there will be district council election so if they want means every they la ngin sa or lot no ya kini bar haki napo nai haki voter list so thunam haki bot ki kerteng jugi ngin sa or lot no baro ki badon hakine ki non tribal namar kane kadeka hok jongi hapok ka sexual
ante Chakma Autonomous Council atum jongsi non-tribals atum mening than lap pulotang te Karbi Anglong Autonomous Council tum thanun ema asik sidul ke sigar lokente te balai hapoga Chakma District Council kilaban od ya kibai par kijai benriu ki non tribal balai hapoga Karbi Anglong metaladap nyopo srim balai ngim laban od ya ki kerteng joki itum jongsi ladat Karbi Anglong Autonomous Council along 6 schedule ka chini ne ke thekte ke than kang tung te atuma phansi adim pek on bom lang pulotang te ilitum a council along ke non tribal atum bang pho MSC doya dota non e prank ke da ke bangket nang plengpo latuma population nang ong bom po moani sike dak ang tona sida masih atum si cerai lap poloke naka daw bangim sungtu ka eka taka sexual kaneka an ka balabo yang ni nadu ka por fareng te taka daw kini ki MDC kini ki EM CEM bag kim sungtu kata taka daw kala sha ya kini ki weapon ki jai benriu along ban chong ban sa ban tep board what ban election ro menta kila don hadu sangon kibayele kini ki non tribal ki don hadu sangot hapo ka district council non la hai hui party tum non la 6 schedule ka chini ne tum BJP Congress tu non la hai 6 schedule chini tum te posila tum ko pilo ke claim ke kar bie tum phan ke la pen inglong aso tum phan ke la tum eviction dak pen che turnon damon o eviction a notice ke pi hai seta hala Bihar pen ke bang hala dak inglong aso kalidera tum phan ke la tum nonanta eviction claim hai he dak Heronia long lapen halapu lang Pera constituency long latum dak do pik 11,000 do 20,000 aram do population do seta latum khan ke eviction mate katharle ji notice ki latum pihai he ta inglong aso tum khan ke latum dapan thunun damon puta eviction notice ta pi bom lo te prakar kani ka district council jong Karbi Anglong ya kibai pan kita bener kimnur ban kendang lane ban penprai ya kita kai ying kasem lane ya ki kendeu ki siap rai apo ki jong ya apo jong ki tribal ana ki ai ga notice ban penprai ya ki ying ki sem jong ki ma te kumba ong usar menta kibai pat ki konstituensi kum ka populi konstituensi ki dap stang ki bihari kita ke kimnur ban le kita kai eviction rai para rulum yang ini long ki ai notice bar ki pen pra lapen isi non itung ke thekdam long bangke asitin a political party asitin da Karbi Anglong ar lok ko ana political party ke to an ke asitin asong tame autonomous state